Nginibikelele balandzeli bale channel lokhuluma nani uJay Manikela. Jay Manikela ke utholakala etintweni letiningi noma utholakala etindzaweni letiningi. Ngisomabhizinisi, ngiphinde ngibe le-artist, ngiphinde ngibe ngumfundisi. Isihloko lengizokhuluma ngaso namuhla ngisifaka kakhulu ibhizinisi noma seyisetikweledini kakhulu letithinta umthelo welive ngoba ibhizinisi iqiniso lokuthi kumele ilandzele imithetho yelive ithele nayo ukuze ikhone ku-operate kahle kulelo live lesuka kulo. Esikhathini lesiningi ke ukhaza ngathi sigcina setinkingeni ngekuthatha indlela letijubelako ukhazi leto tinkinga leto kuphuma kude sekutoba likhuni kakhulu. Uyangithola ke mina kuma-platform, ku-digital platform onke la khona kuma-social media, ku-YouTube uyangithola ku-Jay Manikela TV channel, ku-TikTok uyangithola @Mfana Joe, uyangithola ku-Instagram ungithola nga-Jay Manikela, ungithole ku-Facebook nga-JM Manikela. Futhi ke tindzawo longithola kuto utawubona ke tonke tintfo lengitendako lapho. Angibuye ke kulesihloko lesi sebhizinisi. Esikhathini lesiningi ukhanda ukuthi ibhizinisi mase setikweledini temthelo yalelo live. Siba sesibanako lokho ukuthi ngenda njani kumele ngibalekele mhlambe uyenyangeni uyofuna umuthi. Kude umuthi lo ngakhokha esikweledini sekusukweleta umthelo welive ngoba lapho kumele unegotiate nalaba lo bakweledako ukuthi wena njani ukuze ubhadale lesikweleti lesi losuke semthelo khaya sosemva ngazo. Lokuningi ke lokhoza leyo nto leyo ke ukhanza ukuthi ikhozwa lento ukuthi imisebenzi lemkhulu sina ukukhotha kabe masikhotha ukhathi wena umsebenzi wa 10 million noma wa 20 million ukhothe kabi kulomsebenzi ukhathi wena sekukonke sokuholele basebenzi wende konke wena uthi tengilo 10 million nase uchubeka nalomsebenzi ngoba phela benibhithani banengi lapha wena walwela nje ukuthi ngifuna ngibuke ke ngiloshiphile ukhathi lo msebenzi sowonke utawukhosta athi wena ukhokhe 15 million kuceza uthi ngcono no ube ngiloku lebakufuna ube ngolo msebenzi wena lapho ukhothe 10 million yaqala ke inkinga lapho. Uhulumende ufuna umthelo wakhe walo 10 million lo wakhotha ngayo. So ungabuka ukuthi utawuholela abasebenzi uthenga imaterial yekwenda lo msebenzi so ungenile ke esikweletini. Uthi na usuka ke lapho ke sokubona senkingeni uyasuka uyinyangeni ngoba bekunene ngifuna ukuyikhuluma lento le. Ngifuna ukuyikhuluma abantu bayive. Esikhathini lesiningi labantu lebasilobha imali ba-target esomabhizinisi, ba-target umuntu lohola pension, ba-target umuntu lesakathatha ipension yakhe noma lesakathatha umhlala phansi. Bese nawufika nje ufika uyibeka lendzaba yakho kuloyo ocela uyosito. Angisho ukuthi bonke bakhona abantu lebasebenza honest ebunyangeni but bakhona nabotsotsi. Ukhanda ukuthi baba baningi labotsotsi kunalaba lebasebenza liqiniso latakutshela ukuthi cha lokhu ngeke ngikukhona wena kunena hamba ufuna lomunye umuntu longakwendela. So nawufika kule nyanga uyayitshela ukuthi ngikweleta uhulumende umthelo. So ufuna 5 million uhulumende. Uthi into lencane leyo ngidakunika mina umuthi. Ivele leza inangizale iphela. Iqiniso lapha lento ihamba ngama-figures. Umshini ubhalile nje ikhambane longisoleni so ukweleta imali lengane. Lo muthi ke lo tawuthola ngeke usicishe lesikweleti ngale. Uthi lo muntu wona ukweleta ngale 5 million uthi yena mnike mhlambe 10% walo 5 million utakulungisela lena. Uyahamba uyofuna imali. Ekubeni uthathe lo 5% uyowehlisa lesikweleti le unika lona la sotakwendela lena. Uyaziwa khona so unikele ke yakune ukuthi yena hayi saluhamba uye ebhange uyoboleka imali lotabhadala ngale. Uyayibona le nkinga le. Isho sikwa yona lento la kunike yona na akayithembi. Ngoba ebhange abatakunika imali according emaphepha akho nema statement akho. So ungabona ke uthethe imali wanika le yanyanga ngale
nase iphindze yehluleka futhi ukukunika umuthi lo takunika imali uhamba uyobhadala ngoba kumele lenyanga ithi ngoba ukweleta 5 million mina ngakunika ke naye into naye litakunika wena 10 million bese uyobhadala leseke mina kuyanginika ke lo 10% walo 10 million uyayibona ke ayendeki lento leyo ekubeni wena uthole le mali yekubhadala uthatha lele la kuwe lo muntu lo ngawe uyobhadala ngayo le futhi ke ithi ke le nkulumo ke sibo somabhizinisi hamba negotiate nalabo lokweleta bona bemthelo ubukena ngabe yakhona ukuthi bolekele ebhangi akuzini nawe uyoboleka imali ebhangi ubese uyofuna umuthi enyangeni hamba nje unegotiate lelibhangi lakho likunika imali ngabe liyakunika hamba uyobhadala le ungaya uyojike enyangeni ukuthi uyofuna lo muthi ukuthi uthole le mali le sotufake kulesinye isikweleti lesingakadzingeki hamba uboleka imali ebhangi bakunike ngabe bayakunika but ke le ngikwadiko mina ukhaya songene kulesikweleti lesi semthelo vele business seyabheza njengoba amabhizinisi abheza nje kulamalanga lelibhanga alisakhona ukuboleka imali likutshela ukuthi hayi imabhuku akho emekabe kwasha kwacisha vele sowusengingeni nje lithi ke la mina ngabe lenyanga ithi ngangisida ayingende phela ngithole lo 10 million ingathi yona mina nginike yona imali kanti vele mina ngikweta ngale 5 million ngijika ngimthole nale mali lena lekangithembisa yona sikweleti siyangikhulela seletulu kusho ukuthi ke asibe careful sibo somabhizinisi ngoba siyinkoyoyo vele kulabantu laba lebathi bayasitana ukuthi uthole imali nangabe uhambela wathola lo wrong uyoluza yonke into yakhe ijika ingendeki nalento lena lekakuthembisa yona lo muntu athi utakwenda ukuthi ube nemali kwesibili ke into kanjani inzaba ukuthi athi umuntu yena ngabe uthola ipension yakho ng2 million athi hayi lo 2 million ngeke akuside buya la kimi ngilokunika into lephilako mina letawo kwenda ukuthi ungaphindze uhlupheke ngalo 2 million mina ngingaba na 2 million there's no need ngiyofuna umuthi enyangeni ngiyofuna umzwane ngoba 2 million ngawudalisa yena angende ngiphile ngichubeke ngize ngiyokufa indi arrangement na 2 million wakho ukuthi uminvestor kuphi kanjani uchubeke kwembili ngoba usawufuna umuthi wekufuna imali enyangeni ubuna 2 million kukhona lokungahlangani lapho usulo muntu yemtakwendela into lengcono kodwa uthi giya kulo 2 million wakhe half walo 2 million unike yena wena usale na 1 million usukutabe soyakusita ke ukuthi ukhone kuphila kulo 1 million into kanjani lo mina ngibona usita yena lo muntu umnika kwa senjothi ke siphelile ngenzaba yebantu lebasilobhako la kuma social media bathi utaba nemali leningi washa kwacisha landzela kahle before lo muntu umnika imali sesiphelile ngalabantu labo bantu abayekele ukusilobha bekunene sifile kuhlupheka abangadlali ngathi umuntu akakhulume ngento lekadiko ukuthi uyayade kuyenda hayi ngoba uhluphekile so dambu lojwa nje nangimasaka phansi esihlahla nje nawe soyathathe kuyavuma labantu basicedzile futhi banesibinze labantu balobha la gogo lo whole pension baza ayinkayiso njalo yethi inkayiso ya 700 so calculateile ukuthi lo gogo uhola 1000 tamthathela lo 700 rand wakhe adle phansi umlomdzala akasana mali kusala abatukulu bakhe ukhansile imali ithethwe umuntu lo musha losonemandla ekusebenta so ungabona ukuthi abantu banesibinze kangakanani ulobha gogo amlobha imali yepension senzozibe kunene asiyibukeli lento siyacela sonke sifuna imali kodwa asimusi kulobhana bekunene asikhulume into lesikwati ukuyenda kunalomunye babe lokuhla kukhuluma la kuma social media bathi lo babe lo mlaleleni bekunene uthola yonke ingonyuluko yayiqiniso kusukwendekana kunalomunye ke futhi lomunye dokotela wami lapha Dr. Zuma liqiniso lo babe yalikhuluma lelo mlaleleni lo muntu lo uyabona ukuthi silobheka kanjani ulale nje inkulumo tabobe soyabona ukuthi siphela la sekusho sike bekunene uzowabekisa ngenzaba yetimbonyo tabovula vala lebetendeka katsele emadolobheni kuthiwa ifaka imali ngalapha utawuhlangana nayo ngala uthi leyo nto leyo nyalo sebayichinjile sengiyo le uthi utawukhanza imali igcwele ilisuitcase noma ibhakede bekunene
ayikho lento sebasicenzile labantu yena lokubuhlungu lokwendekako lokuthi labantu balesibinzi kangawona batakulobha bathi cala wena uguce phansi uthandazele lokho wena utolobha wena lo imali yakho yekuphela nekugcina. Hey uNkulunkulu akasalabuya mana nalabo sebasidlale kakhulu. Siyabonga bekunene kubonisana nje indzaba semhlabeni simo sesinjani. Umhlaba vele ujikile bekunene nawungakanaki kakhulu kunenge lokungakulahlekela kunenge longakuloza ukhanza ukuthi mhlambe ke nabe sibuka letinto leti lesibohle sithi khuluma la kuma social media umuntu uyakusita tekuvula emehlo ubuke sibonga labo bantu lebahla bakhuluma ngaletinto leti ukuthi liqiniswa alikho nakufuna imali iqiniso lincane kakhulu yathi ukuthi akusibo bonke abantu lebathi inkosi lebatakutshela iqiniso khona ingoma lengadakha ngale ma social media njengoba ngishite ukuthi na ufuna ukuthenga ingoma tami uyatithola kuma social platform ongela thengisa music ikhona ingoma lethi vuka ngemuntu ungamethemba umuntu nakufuna imali yakulopha umuntu liqiniso lincane nakufuna imali usuku umlathembekile lokutshela iqiniso nabe kufuna imali esikhathini lesiningi kude iqiniso nakufuna imali kude sesontweni ngikuphi nakufuna imali nje khohla kude iqiniso lincane kakhulu mhlambe wanamhla kumele lapho babukela emakhaya ngibongele ukukhuluma nani sibonge support yenu ni share ama video ethu ni like ni share ni subscribe logo ngilenye ke support njengoba ngikhuthata ngalela ama platform ngikhuluma nathi thina emazayo ukuthi asesifunze usupportana masenda timba noma sibantu labamnyama sisekelana belungu bareach kakhulu ngamandla ethu sibantu labamnyama labo social media bedene belungu sekureach labelungu thini lengasi senda imali ngayo leno asisupportana sisupporta labelungu lebetena lama social media sengisho singalawo magama bekunene asizameni ukuthi umnotho asowende usekhulete kithi sonke la eAfrica sidle but singendi umnotho ngekugceka lomunye noma ngekubulala lomunye umuntu noma ngekuthuka lomunye umuntu asenda umnotho sifundise nabantu abethu ukuthi kuze uthole ma viewers lamaningi khuluma into lenesese kubantu letawubaqaphelisa futhi ibende kuthi bathuthuke bathi thuthukisa bayimbili hayi ukuthi uthola ema viewers ngoba athelele lomunye umuntu noma enda into lembi athuka inhlamba no asikhuthade ukuthi sisekele into lesiyibona ukuthi inessense nayikhulunywa ngumuntu amen.